Nimbobea musesya nundu wa kuendea kwithiwa naito. Umuthi ni tukwete ngewa Mwanya ya utheu wa Ithembo ya Museve na ila ibatisi tweta Our Lady of Protection Museve Shrine wala tukunekela umo na wambililio wa Ithembo yi yenguma ya Museve ila yi kilomita kenda kuma musini wa Kitui Kauntini ya Kitui. Ndini wa Ithembo yi ya Museve wena kiwu kitikabo kuma mwaka wangilumwe mana kenda miongo 39 mubaka muthenyani wa umuthi na kila amwe ma athaithi Ithembo ni yi nimewe kiu ta kitailite kutumiwa niene na ethi wandu kwenda kutumia kiu no nginya wambe utwaisya mboya cia kuumbula ute wa kithima kiu. Onesmus Chalo no watumbanisia ingewa Withia wise umo na wambililio wa Ithembo ya Museve ile kisioni cha Museve Kitui cha katika Kauntini ya Kitui kilomita kenda kuma musini wa Kitui. Ona kwithia ina kimya nguka cia mavoti na Musumbe Uhuru Kenyatta kutambuka va mwaka muthelu va mutongo TV twina ukewa wa umo wa Ithembo ya Museve kwatene na kwa Onesmus Jalonthini wa kilungu kimwanya ndikwete ukewa wa umo wa Ithembo ya Museve kuma Kauntini ya Kitui. Kisio cha Museve kila kichangwithia yumeloni wasue Kitui cha katika Kauntini ya Kitui na kila kina wako Ithembo inguma ya Museve ile vatisi tweta Our Lady of Protection Museve Shrine ne kisio kithiukitwe ni iima kuma umbo wa nthi. Mausenyo manene ma kisio kimonekie kwi matuku 14 mwei wa kana mwaka wa 1939 vala paonekie kibu kithiukitika kuma nthini muthembi umwe na ula wena ndamboka va Kitui kieleloni cha gukethia mumanyiwa umwe ula wasomea skuruni wa Kaba Secondary ila diocese ya Masako kwa isitwa Grigori Maringa Kathenge na kwa kitumi kiu misa ya mbeye kwa Kitui kisioni cha Museve. Itina wa misa Mwanya kutwa iwa mwaka wa 1980 kwa kwe skulu wa Museve na mwaka wa 1950 na ile skulu usuni wa vee na wathami wa kisioni kingi vala vakiwe kanisa na athembi makwata vandu wa kutwa isya mboya ivinda yeu vala makanisa Kitui me ili ivo ya Museve na ya Mutune. Kanisa wa Museve ni wendeye kuyana kumana na wingi wa athaithi ala moka kuthaithia vau vala Bishop Wambe William Dan na ula watambukite kanisa ni usu ahatwe kisio kiu kithiwe kicha historia na vandu ve mwanya va kutwaisya mboya. Kuma vau savari ya wakiwe Ithembo ya Museve ni yambisie vala makilima enemthi methitwe methivo kuvoea. Mausenyo makiwekela choneki kuma mwaka wa 1939 kijetika kuma nthi mubaka umunthi no kitikite indi kuyana na mama athaithi kuma Ithembo ni meki ya kibuki kiitavawa ni mwene nai na wavika kithimani ki wina mithato kana umite kwika nai kibuki kiyetika mubaka utwaisya mboya cia umbolo vandu vala vasevitwe kutwaisya mboya isu. Nito Regina wa Tom numete parish wa Kamuongo Kitui diocese. Pandu ba wonikie kiwu kila kiai kiwu kitheu na ila tuoka twatawa kiwu ki mathina la twithiwa na musie ni mathela na gwithere mundu muwau wa munenge kiwu ki kwa mwikio na wa boya rosari nituona mundu suyewa nesa yutikyo kitu ataba yu mathina makwa kwa yuma yuthi uthala ila ndu moka ba mambe nena nyenundu kiwu ki ni moito mbikila malia ethi aendete muwo yu ila ndu moka mambe ya kunena ni kiwu ki kothela na kikweka kuma indi ethi ani muwo wibo ni kiuma na kiuma kingi indi ila ndu mambe yotetanya kiwu ki kithela. Kivuki ni kitumeo ni athaithi aya kwathima misiyo na vala meki ya manenge awomo kivuki ni mavikiana kuvoha au ndu mwena kulungia ndaimoni. Kwa mesiro ni toa Janet Munyao numete parish wa Kamuongo ila ambapo twetae mathina maitu kuondu wa kuvoya mathina ma misi itu tukuka tuyuta kivu tukathi kwathima misi itu tukathima la wau tukita kuthi kwathima musi nita baraka kwaku wakwa ukumbanga musi kila vandu vai vandu utomba lakini no ni miusi kiani accuse indi ivauva wavika yimani kivuki ukitika wina na ini kiamba kweka kwitika ndinamba kuona ona kwithia kwina wingi wa andu ala meutava kivuki kwesitwa ni Alphonse kuma parish wa Chuso tuka ingi tukite tutava kiuvaya cha
kuobosia mathayu maitu ila twithwa na mawau kana maundwangi kana maothina ma kimusi ni matwo nikitwo kwa muno kiuki ni tukitumia kwa mboya ila tuboya na twaboya ila twina mwikio yulwa kiuki nikitupoasia ona nikitupoasia maume kivathukanyo na maingi mege itumisi kivathukanyo kiuki nikitabawe mwiki ula imbapo ni wawese maana ma kiuki utesi maana ma kiuki ona mbai maana mokikua wikukua chaki kwa wese maana ma kiuki kuwa na kikobosia ona musi waku kikabosia mangu ala Yesu aboisi vala kivuki chonekia kijetika kuma mwaka wa 1999 nivo vakitwe wako wa Ithembo ya Museve ula wambiwe ni ula wa bishop wa Kitui kwa ivinda imwe Anthony Mwanya na kwao yu kwateta akibishop Kauntini ya Nyeri. Kuma na kithito cha athaithi Ithembo ni ina kumia sindu sio nikwa kwatethesia mwako wa Ithembo ina ila iite milioni cia mbesa vala matuku 25 mwezi wa thanthatu mwaka muthelu musumbu Uhuru Kenyatta mwana atongo yangi manavikie kisioni kicha Museve nthini wa chathi Mwanya cha kuviungwa Ithembo wa ukewa wa kivuki na undu amwe mathaithi ma Ithembo makitumia no ukewa wawo Muthembi John Kivosio kuma diocese ya Kitui ni wana na mutongo TV Iulu ukewa wa kivuki na twina ukewa wake naende mondo musese twavika muthia wa kilungu chambe cha umo wa Ithembo ya Museve kwatena kwa nthini wa kilungu kingi cha keli twimanya muno umo wa Ithembo ya Museve Livoti vilingwa movo kuma Museve ile Kitui cha katika Kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo.